Muingi wa Gatungura na Kihunguro mwena wa Ruiru thiinii wa kaunti ya Kiambu riu no mahuhi huthu thutha wa ekina iria makoretwo makimanyamaria guikio ngono. Kuringana Ekuirwo ya makoretwo makihithukira nyumba cia andu na thutha ucio gwithara na indo ta radio, thimu, TV gatagati ka indo ingi. Hao walifu wamekuwa wakivunja nyumba usiku na kuiba bidhaa ambazo zinatumia elektroniki kama bidhaa za elektroniki, na tumeweza kupata kadhaa. Kuringana na OCPD wa Ruiru James Ngetich, Ekuirwo ya makoretwo makihitha maobitha borithi ona thengia honge cia ugitiri gukorwo mari sheba na kumarumira nginyagia kuria makoretwo makihitha. Wananchi hasa watu wa Katongora na Kiunguro mpaka mashinani ambayo wanaweza kuwa wameibiwa vitu ama nyumba zao zimevunjwa, vitu za stima zikaibiwa, wakuje katika kituo cha polisi cha Ruiru ili waweze kutambua hizo vitu na watusaidia pia katika ushahidi. Mobitha borithi marahotire guikia ngono Ekuirwo na gukuthuthuria baraginyo ukiambiko niguo kuhitana na aria marahotire gwithara. Ya kati ya vijana hao wezi walikuwa wanavaa nguo za ama sare za polisi, na saa zingine wanatisha wananchi kwamba wafungue mlango kwa sababu ni polisi. So pia tumewashtaki na kupatikana na sare za serikali. Ngetich augete naya ni magakinyo igoti ni muthe wa mwambiririo kiumia giukite gukwa kiuria muingi ugia na wihugi wa andu aria makoretwo magitwo mobitha borithi na thutha mutheri magacoka kumanyarira. Gerifotera Kameme TV, retora kwa Nungari wa Kamau.